Kader rengkat kecing tho baka Voice of the People's Party VPP Nongkrem Circle kala Syiem ya karai ban penyang ya khun dau samlarang ba Kitborlang Syiem aga election MDC na Nongkrem Constituency kala sapriang ha kirinsan social media ha janmit khasan trek nailar arjar phulai kumban shikdau bag election MDC jika yang dabar thawain ke Khasils Autonomous District Council KHEDC kan long house nam arjar apsau ladakan omdan kanu-kanu ke cimpengkala na kesukar India haga baidai bak kernit banrio kariti sensyar. Ya ke Nongkrem Constituency jika yang dabar thawan ke jela Meghalaya na samoi arjar fulai arjar pupra la mikmat do ba ardan mila basaimoit ubadai na ke VPP bat ubabaru ke cukupor kom presiden ketai ke parti. Syaka yang dabar thawan ke KHEDC pad MDC bamenta na ke constituency udai ba lambor malnyang ke UDP ubala syak penliam no election MLA arjar fulai hau ba ardan. Ladau ba lambor undang beteng yakun ya election MDC arjar apsau kumta lakmilti baka cing yakun kandai ke ba itanat bah pedang ke UDP bat BPP na ke constituency.